Dobar dan i dobrodošli u današnjoj epizodi menjamo sijalice na kilometar satu. Da bi došli do njih, prvo ćemo morati da skinemo ceo kilometar sat i izvadimo napolje. U ovom slučaju se to radi jednostavno, a da ima modela gdje ovo može da bude velika komplikacija. Nakrenut ćemo sat dok otkačimo konektore iza. Ovdje imamo dve bravice sa kojima otvaramo tablu. U pitanju su T10 ubodne sijalice. Dve nisu ni radile, a treću smo izgleda dokusurili. Svakako ćemo staviti 3 nove LED sijalice. Izabrali smo toplo belu boju, tako da će sve izgledati kao fabrički. Stavljamo ih u fasunge i obrnutim postupkom vraćamo u tablu. Povezujemo konektore i probamo. Kod LED dioda bitan je polaritet, tako da u slučaju da jedna sijalica ne radi, prevrnite je samo za 180 stepeni, to jest zamenite plus i minus.